Kennen wir uns? Machen wir einen Deal? Nicht nötig. Sie haben uns also die Einladungen geschickt. Ja, ja. Jetzt ist euch wohl klar, dass ihr doch eine unterentwickelte Rasse seid. Wo ist dein Trabant? Er ist hier. Ja, glup. Ti si posljednji živi genij. Više raz. Übermensch. Aha! Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Ich gratuliere. Oh, gnädige Frau, Sie. Die ganze Gesellschaft ist beisammen. Kommt schon rein. Danke. Wir haben ein Auto. Wir müssen weg. Vidi čokolada. Odakle? Posla mi tata iz Švajcarske. Ne kroz prozor, jao, isti je otac. Dok mi ovde gulimo proju, oni tamo žive ko grofovi. Pa nemoj tako, ipak su se setili i nas. Piše da deci podelimo po čokoladu. Slatke su. Dajte i susedu. Deco, pozdravili vas Čika Glavonja i Kalauz. Dušane, podelim. I vas su puno pozdravili. Hvala. Od kad je počeo rat, niko u Beogradu nije primio paket iz Švajcarske. Dušane, brzo kući, brzo! Pogledajte šta vam je Čika Glavonja